ونسألك الكرامة فيما بعد المال لنا به جميعا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسلم الله خير فيه أفضل المرسلين وخاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان كائنا قول الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين السلام تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين. قال الله تعالى في كتابك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا فقولوا قولا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله أما بعد فعباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Šukrija, to je zahvala perela edevese najbarese. Kovajtano rab, to je skovatano gospodar sa eseto negro. Šukrija elakese najbarese ko prvo tam perela so čerđamen. Tovale se robija so diđamen te bijanđova hem te bajrova, ali najšuži vera koja samo oj koro Allah subhanahu wa ta'ala ljavape avjatani amari vera islam kure movu korkori Allah penala Kur'an Kerim inna dine inda vahil islam zaista čače je pravo vera koja je ljavape koro monetari samo islam. Šukrija je Allahe se najbare sem su počestija mene pa one pengenarije Muhammedija sallallahu alaihi wa sallam. Kovaj tamo hateme nebi, pečati sa pengameringro, kovaj ne učiti da glad prijatno. Šukrija je Allahe se najbare sem sasudin džamena kava šukari pa kva blago, berečeti kova ameni sjemen, koristimo Allah subhanahu wa ta'ala go Kur'ani Kerima čeri kanala. وَعَتَكُمْ مِنْ كُلِ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ. Kada bi mangena tu mente džeren sa kuva šukari pa kuva bereketi su men tu menđe dinjun vačere Allah subhanahu wa ta'ala tu men nikada tu men nabijena štite džeren od ova. Šukrija Allahe se najbore sem su cidijametri togina. Su džametri kao nur. Jer bizo Allahe sru
uputiva, to je bičariva, a meni dani nekačva anitomnina. O Allah subhanahu wa ta'ala tano odova kas bičari ko pravo drumo otano čajte penat bičal do, to je uputimo. A kas me kjela teđal bangre drumene, to je banga brazda osa koma nuštano, našal do osa koma nuštano, ki zabuda osa koma nuš. Ako o Allah subhanahu wa ta'ala nam je kjela po rahmetu proveste, po kovni padest, ti rinde ko pravo drumu osa koma nuš, kao ovel jagakro. Neka tamo salavatimo selami, opro, amaro mango pengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam, neka tamo salavatimo selami opro efibejt, opro savja tabinja, opro sa okola šukarvan šakola ligareno leso, čači pano drumo, džio kijamesko dive, neka tamo osalavatimo selami, to jest o rahmetemo spasemo pramende kola jama gate. Rabbi šraki sadri vajsili endri vaklu deti min lisani jehkuku kavli. Rabbi zidni idina refekmen da hikmi bisalihim. Amin ya Rab. Alimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Когато се то диве дешеекто януар 2025, як пак паншко диве дие джума да луля, 1000 штаршев сарадото беше пали хиджа, tema Mari, to je hudba kotar kavačera kotar hajr, to jest šukar. Tamo sa okova so o Allah subhanahu wa ta'ala hemolestro pičal do Muhammed sallallahu alaihi sallam odredinje sa šukare. Hem koristo emanušese. Sa šukare hem koristo emanušese. O verniko uvek voljani teđal. Teđal kodova tečero šukar, a hem korisna buča. Hemano pedove te rodol kotar Allah subhanahu wa ta'ala samo oko vas soj olese šukare. Allah subhanahu wa ta'ala ko Kurani Kerim večeri Bismillahirrahmanirrahim Valev yu'ač Jilullahu lim nasiš ras Tijalekum bil khayri lekudiye ilaikum ajelukum fenazarul lezine la yarjune likana fi tugarihim yamekun. Te delo Allah ke manušenđa ološni pa, sar su dela ošukani pa, on su rodena olestra, običa će sakamu dađa. Amen. Pala čavani zabuda, ali zabuda olegrite u tonen, okolen kola na veroinena, sarjek dire angla mende katerčov. Večer Muhammed sallallahu alaihi sallam koji hadisi ko aligarile Ebu Said ibn Malik večeri koma kada yek manuš čače iskreno lela, to jest primini o islam. O Allah subhanahu wa ta'ala o sabke manušesi pisini sa okola šukar delija kola hinena angedero islavi so priminjen salj prebacinen ko šukar delija. A okola lošna kotora su hinene, okola grekja su čerđa vačeri pe sa odla kosela resi. Kosela. A kada ovoga muslimani, tad svako šukar kotor kova čereva, o šukar kotor, o Allah, o leso u pisini, kotar deš, taša putja se vapja, Allahu akbar. A vačeripe, lošno, kotor kova čereva, o Allah u pisini, se samo jek rek. A o šukar kova čereva, kotar deš, taša droma. Hikaja išala kao večera kotar, akja tema Mari kotar hajr. Kao večera kotar ek halvađija koja ligari nosači. Kao večera kotar ek manuš kova dživđa čerđak Istanbul. Ak Istanbul koja i ne,
Dikle ki kapari çarşı hamalcıya soru yarına soçarına taktı. Kava čera kod hamalđija kova stalno ponovinja, vače žatano, je kisto lafi uvek vače ča, ko dva lafi olesrine, ja dovo olesrine phoja, devla mireja, de manđe okova, samo se šukar manđe. De man okova, samo se šukar manđe. Jek dive ovine pušlo kotar manuša, jer Kurigo džala, kurigo terđolov, samo dva vačeri. I šunjovan šada je pučenere, so se tu stalno ki ti dobi čalija, samo dva. Devla mareja, de manđo, okova se šukar manđe. Pa ovko dova lego pučiva, devalen dževapi. Vačeri poma. Jek drumo, do sadisalo maje pobuter, te čerav, ak ja budi. Debek pari budi čerav, do sadisalo poma. Pa penđum, devla najbarija, paro manđak ja butite čerav, deman sardaro dema ohabej, tavel manđe, bizonisavi buti, bizonisavi muka tavel maj. Od ja dovolog njao, uputnjava hese najbare se, te čerav dek buti, bizonisavi muka. Pa ava čeri ovo pama, da bi jek dive pama, ne kistu, idi kava, Sarduj manuša marena pe. Me kuđum maška rolende puna tula lavlen. Ali ke kuđum tula lavlen, okola duj manuša jekota rolende nenamerno puna kuđaman, ano moteni, dželoma da rad, utra dželoma. Ali puna soj pana, anda moment ameno žandarija. Kuri olem dujem puna lelili man, eli ga džema, ano pangli pa. Ano paniba ke çerum. Dikava avala vai maro. Avala mahabe svako diga hava. Evo te pona me ukapiri džum da mi dova. Koja rodi džum hine. Ko Allah ukabuli mi, to jest primi mi. Arum ko zatvori, ni se butina čarava omaro avala vai. Već znači mi dova hine ukabuli mi. Čače pama halumo te bizo pare, bizo se muka, bizo pari par. Ale alama je bud paro se ju pama ano pani par, buta ono je pari par. O te pama alum džio zaključak da bud pošukar, te čerebuti, hem te asmaro ki sloboda, negotove ano pani par. Negotove ano pani par. Odolese pama mero dava ando alak subhanahu wa ta'ala, te delma oko vas otano šukare, oko vas otano šukar manđe. I da meko doa uvijek neke te žnate, da uvijek otano Allah subhanahu wa ta'ala, delma oko vas samo sve maje šukare. Kod rakva sa praljaren, penjalen, dika, saro manušan naročito abdije kakva tesno zamani, da ne perdrželje, rodena da ek želja koje emizi saradova kao olo lese, ano lesorđi di pa šukare. Ana džanel, somangela, hem dali kao ovel kotan korisno do vas rodela, ili ipak kao ovelo lese, lošno do vas rodela. A džare di kasar buđene rodena u šukani pa, a kale dujalo kosre, a di save kolotane gođovarje rodena da ih želja koja ka perđovo. Koja ka perđovan ka kijat duja hem ko ahireti, a odoleja džala kod dova tovel o Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljno leja. Allah Đelešanu hanu Kurani Kerim ki sura Isra dešvekto ajeti vačera menđe, dela menđe džandipa sartano omanuš sigurno mangela te siđari i buti hempe buča. Pada ih drumu mangela ošukari pa, ana džanela sarodinja ološni pa. A da ih drumo rodela da ih lošni pa, a odova ovela one se šukare. Odre se ko kraja neka vola maridova pragare penjaren, neka vola a maridova
Sarakava hamalcıya su biçalistan ve Allah kese en najbarese dova. Dovolila mari dova osaki inşallah. Dela najbare de amen okova soka ovel amenđe šukar. Jer Allah najbolje ono sve amenđe najšukar. Amin ya Rab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ela innel aksaru kelame ve ebiga nizami kelamullah ve melike ve ziz ve lam kema kala Allah ve tebareke ve teala fi nazmil kelam